Okay man jari biyaw ni tama kunta mga lay sumuno hambuk manghudi ni reyang kailo tupak-tupak inuna ka to inamok mangutay. Okay man jari biyaw ni tawa kunta mga lay magpakita simbo nga lay man ladies and gentlemen, the contestant number 3 from Philippines, Zamboanga City, Ardali Pungkul Koktunggul. Okay man jari biyaw ni tawa kunta way na roinding kaninda Patralin. Unin yang katawa tawa 2 tahu yan. 2 tahu atau ang katawa? Ang katawa 2 tahu. Okay, Hinda Patralin, Iwan Hirohana. Apa okay na ba? Okay, tupak-tupak yung gato mga paminat. Yes. Oh, Mas Liana. Mas Liana. Waduh. Sumayang saka paminaksin kaka suhul sambil paudjan ay